eka madamu lamanene ndza mperisa ngweri alangiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha mpfula yi karhi ya mahlweni loko hi langutisa xikarhi ka tiko ku yisa le avuxeni yi ri na mpimo wa 30% kambe ndhawini tin'wana yi ri na mpimo wa 60% kombela vanhu mi ti lemukise ndhawini tete kambe loko hi langutisa le vupela dyambu ku ri na mapapa lama nga ta ma ri kona moya wo karhi wu hunga kwala ka 25 wa tikhilomitara hi awara hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise ndhawini teto esikwini ra mundzuku le vupela dyambu mpfula yi ri na mpimo wa 30% kambe leri hlangutini ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona ni mixo kambe loko hi langutisa xikarhi ka tiko 60% ku yisa le avuxeni kambe loko hi langutisa rihlanguti kusuka se le avuxeni xaxamela ku yisa le adzongeni ku ri na nkungwa lowu nga ta wu ri kona ni mixo hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise ndhawini teto kambe loko hi langutisa swilemukiso swa madyambu ya namuntlha ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta yi ri kona loko hi langutisa le a n'walungwini wa tiko kambe le vuxeni ku ri na mpfula ya tilo ri karhi dzinda swinene hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise ndhawini teto kambe siku ri na mundzuku mpfula ya matimba leyi nga ta yi karhi yi vanga nkukhulo wa mati yi ri kona le an'walungwini kambe avuxeni xikan'we na le ndhawini leti le vuxeni yi ri na mpfula ya tilo yi karhi dzinda swinene hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise ndhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya hi swifundza hi sungula hi fundza Gauteng ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe Pitori karhi ku pfumela 28 wa degree Johannesburg na yona yi ri ka 26 wa degree loko hi fika Limpopo ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo Polokwane yi ri ka 28 wa degree Lephala ya le vupela dyambu yi ri ka 31 kambe loko hi fika Tzaneen 29 Giyani angarhela Bongwane Miningisi xikan'we na Mavalani yi ri ka 32 wa degree kambe loko hi fika kona a Mpumalanga Tsumka swa ku na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo ku karhi ku hisa Skukuza yi ri ka 35 wa degree Lydenburg 25 loko hi fika Carolina yi ri ka 24 wa degree eKwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe ku karhi ku kufumela Vryheid yi ri ka 29 Durban leri hlangutini yi ri ka 27 wa degree loko hi langutisa kona Eastern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe karhi ku kufumela Craddock yi ri ka 31 wa degree East London yi ri ka 26 Makhanda na yona yi ri ka 28 wa degree loko hi fika kona a Western Cape mpfula a nga ri la xifundza lexani kambe karhi ku kufumela Beaufort West yi ri ka 31 wa degree Mossel Bay 24 loko hi fika Cape Town na yona yi kufumela ka 28 wa degree a dzundzukeni na Northern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe ku karhi ku kufumela Sutherland yi ri ka 27 wa degree Upington karhi ku hisa eka 35 wa degree mpfula a nga ri la Free State hinkwayo kambe karhi ku kufumela Bloemfontein yi ri ka 30 wa degree Sasolburg 29 Frankfurt na yona yi ri ka 29 wa degree kambe mpfula a nga ri la xifundza xa North West ku ri na ku karhi ku kufumela Rustenburg yi ri ka 31 Mahikeng 31 loko hi fika Vryburg la vupela dyambu yi ri ka 29 wa degree ka vulongo ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani.